Kapitang Inteng! Oh, Inteng, at to'y ti kape. Agyaman nakdo nga. Itaman pa'y nga awan ni pari badong nga umay makikape. Sa inton kwan, ibaga na amang yawid iti kape para ka ni Mari Tuyang. Ada siguro kapida Nagsadot nga hindi pare badong nga trabaho. Dito ta naglawat ti mabalin na amulaan. Ay, win nga rod Naimbag ko mga daila ko da pangalaan da iti kwarta agastusen da no agmula ko ma. Nagkamali aksamat. At dansan ni pari ba daw? Ay, kakitain. Mangan mo't no saan nga isaw. Mabit lang nga rod. Mapan ko kitaan no asino tagtok-tok-tok. Naimbag nga agsapa, mare. Mabalin na makasaritan ni pare. Ay, win ala, sumurag ka. Agyaman ak, mare. Ala, agtugaw ka pa'y tamang timpla ak iti kapem. Ay! Apay akas lang naliday ka pare. There's anything problem that probleming you? Sus. Ay, pare! Daa. Nagdakil ti parikot mi kinito yan ko. Di kagrungab ibagam no anya ti parikot ma'am. Sa nakas-takas kalabaka. Masakit nito yan ko, pare. Ipan ko medyo ospital. Ngamawan mo't kwartami. Nanday, pare ba daw? Anya nga iti sakit ni Mari Tuyang. Kat no nakitak idikalman, nakasalsalagisag man. Ay, unggag pa suparay. Anyat sakit ni Marituyang. Isungarod nga ipa-ospital ko ba? Tapno maamuan ti sakit na. Ngamawan mo't busbusan mi, pare. Anya? Mabit lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At 600. Nayunam to na pang pa-ospital mo kun ni Marituyang takaasimay. Ay, agyaman pare. Ay, talaga nagsaya at katao, pare. Naimpag-abigat mo, mare. Kastamot kan ka, kabadong. Anyat masapul mau, gumatang ka? Saan, mare? Nay, ay sus. Di ka gro nga abdi titersena ka. Ang mga nawanan ti umay gumatang. Anyat parikot mo, aya. Diyak ngamin malapdan tirik nak, mare. Anyat parikot mo, aya. Masakit nito yang ko. Awan pagpo-hospital ko. Awan kwartame. Pasensya kan ka badong nga mawang kwarta kita. Kay saksakadak lang amin kadagiti lakaw. Ay, alampay lang na ito. Sa nga gasot. Agyaman ak, mare. Di la mabalin akaduan na kadagiti tao. Tapnog kid daw iti tulong. Agsuliset, di kayat mo nga ibaga? Ay, uwan, mare. Masapol na maipaagas ko nito yang ko. Ay, dakwaro ka ti pagpakuyugam. Sana balital daw mo ti ipapanyaw. Jak ngamin mapanawan ti tersena. Kan may sa, adda duty ki barangay hall. Ay, sige man nga rod, mare. Mapaanak man nga rod, iji balay ni Kwarog, itamat lang. Agpatulong akan kuana. Anya ngay ba daw? Ado tinaur-ur mo atulaw. Ay, katadua. Saan ta pa ilang nga kiskisayan ti kwarta? Ornungen tatap no dakdakal. Kat ura igatang talaang mata iti karnit baka no isaw. Saan pa nga ita? Ang mga numakadlaw da. Mala, sige man lang. Ay, sus. At tao. Ingka kita, darsam. Lalaingam tagpamarangwain. Sige, mapanak. Inakmat lukatan ng tiri daw.
Naimbaga bigat siya, Tata Badong. Ay, da kayo gayam, Kwarog. Jipot, ay isumrek kayo, Agyaman kami. May kanji pa. Awan, Chip. Agtugaw kami latan Tata. Wen, Kwarog. Kaya't may makita ni Nana Tuyang. Ay, ada ije silid. Agkakapshot. Mabali na makita. Mala, umay kayaw. Mapantayaw, iti ayan ni Tuyang ka. Ay na. Kasta unay nga agpaiso ti panagulas ni Nana Tuyang. Ay, Badong, malaminak. Nayunang ba iti ulas ka? Ay, kwa, naiulus ko aminin ken ka nga ules. Kitanya pa lang teraramidom ngay Tata Badong. Ipan mo na ija ospital. Usarin tayong ti tricycle ka. Ngamawan pa'y kwarta maaramat, Kwarog. Jipot. Amangan no di damat la si kasunod yung ospital, no awan kwarta may. Un nga agpaiso, Chip. Anya nga iti aramidin tayo. Kat ipantayo pa lang ni Nana Tuyang ija ospital Sa tayo ito agdiskitar iti kwarta maaramat. Ay, kayat. Amangan no ad matayak. Nawan kwarta maramat. Para iti pan na ka-hospital ko. Ay, nagrigat kat gaminan ay ati awan kwarta na. Kahit, anyang haruti kayat yung ama pasamak, Tata Badong. Akwa ay, kuyugan dakpela kumaama pa nagpatulong kadagiti tattao, Kwarog. Tapno at na maaramat para kinituyang ka. Sige, kaduaan da kayo ama pa nagpatulaw. Uwan, Tata. Kaduan da kayo. Ay, nagyaman kami kada kayaw. Bareng no adda maurur tayo atulaw para kada kayaw, Nana Tuyang. Marituyang at tuyo, inyagan ka manen iti kanam. Prutas, kan natang dagito inyag ko. Iso na sustansya. Ay, agyaman akmaray. Nuapay mat ngamin asyak pa itinagsakit. Ala, husto daytan. Agpaimbag kakit de. Kaya't mo tayo kisan ka iti prutas akanam. Ay, wan man nga rod maray. Ay, nagyaman akadagiti tulong yu kada kamay. Awan anyaman na, mare. Agpapagayam tayo. Iso arumbang lang agtitinulong tayo. Ay na, no amuyo la kumay. Ne, mare. Adda ka di ibagbagam. Ay, awan maray. Ti ko na nagsisingpot kayo apapagayam ka. Sigurado kayo apagpaagas ni Nana Tuyang dagiti donasyon nga itad ni Tata Badong? When Violet, uray umay ka ije balay may, takitaem ni Tuyang ka. Uray sana, Tata. Pudnumit nga min na pagpaagas ni Tuyang ka, to'y makuligtaan naggapo kada kayaw. Intayo nga rudon Tata Badong. Umdas mat sigurong tinaurur tayo akwarta. Manipod ka dagiti kabaranggayan tayo. Sige, Jipot, Kwarog, dapay may sa aparikot ko. Anyang ay data. Sana kayat ni Tuyang ko timapan ije ospital. Anya? Kasanungay nga ron nga umimbag no di na kayat amapan iti ospital. Ay ikatangak laengan kadagiti na sustansya amakmakan. Bareng kayat nantimangan. Talaga nga na di na kayat agpakita iti doktor. Agpaimbag to kanulatan Pilitin yu Tata. Isu nga ron nga adda dagiti tulong dagiti tattao. Gaputa kayat da nga agimbag ni Nana Tuyang. Ay isaanain. Basta agimbag tulatan ni Tuyang ka. Sige, mapana ka. Pag tumarik pa ni Tuyang iti agas na. Ha? Sige, panawan kayo pa ni tao Apay nga akas jay ti jar ni Tata Badong. Bayam lang, Jipaw. Nga magpaliw ta. Adda sa bali nga atap ka. Iso ang paliiwan ta tigaraw dagiti agasawa. Uray siya.
Sa bali mo, timadlaw ko kan ni Tata Badong. Ay, masapak ita amapan iti barangay holdong nga. Anda nga meeting mi a barangay officials. Kasta ka, day. Agar mo sartantun ay ton madamdama. Nakaluto ak matan. Ay, wan gayam. Kumusta nga ti panagkid daw ni Pari Badong iti tulong kadagiti ka barangayan? At damot lang ata tinaayat ati mulong. Ket adu aba ng dungo. Kahit impanda nga rudan ija ospital ni Marituyan. Saan pa'y kano? Apay ngay, kat adamot ten kwarta nga aramaten da. Apay, nagimbagan aya ni Marituyan. Di nakanumot kayat tagpa-ospital. Kayat nakano tagpaimbag iti balay da. Kasano ko mangarod nga agimbag no saan amapan agpaagas. Ay, jakman ammo. Ay, mapanmuntuman kit di sarungkaran. Kita aman, no kasanon ti kasasaad ni Marituyan. Wait. Mapanak to iti balay da. At to'y tuyang. Nakapalingki akon. Ingkag luton. Ay na, ay! Nagimasan ti si daan tabadaw. Karnit baka. Kas kada babaw ya! Malangarudan Ingkag luton Sige nga raw, mudtuyon dagi tatay nakaglutawn. Pagsipit ka lang Nga daw may atao, aglimang ka adagaw, sway. Kadi, di kang tanag. Awan mo't namnama, entasa nga ilit Mala, panawan ka pa nga raw dito, tay nakaglutaw. Sige lang, tuyang. Naglaka nga iyalis talipospos dagiti ka barangayan, may. Naglakada amamatay. Di damaw, nagpampamarang kami laing kinituyang ka. Tapno oray saan kami nagtrabaho. At dalat na paggatang may itinaimas amasida. Nangag mo dahi di ba? Unchip, naglawag anangag ko dagiti imbagbagada. Naglokon dagiti nga agasawa. Linoko da tayo akabarangayan da. Wan nga raw, umay ka. Inta ibaga da ito'y kiniangkal ka. Masapul nga agsungbat dagita nga agasawa iti kinaulbud da. Unchip, Ay na, ay na nagimas. Ay na ba daw, itataman la makasidan iti kakastoy kaibas asidan. Un nga raw, isong agpusog ka ita. Ang ngal-ngalamot aday takan ka ng tuyang. Kas kala may ibusan iti makan. Ay na ba'y anak ka dilaang. Kakaisuna na imas ti makan ita. Inton maibus ti kwarta na kolektayaw, mapankan tumanin. Ay katuan ibagak tao asaan ka pa nagimbag. Ay na, naglaing ka talaga ba daw? Bili ba kung iti kinasirib mo, may papaniti kwarta? Ay katuan nalainga ka talaga. No maipapan iti pagkwartaan. Ano ka didagita nga ibagbagaya, warang, jipan. Asaan apod no masakit ni Marituyan? Wananggal. Nangag mi amis mo dagiti imbagbagada kinitata ba daw? uwan nga agpaiso, kapitan. Kat no nakaragragsak ni Nana Tuyang anapan nangiluto kadagiti pinalingki ni Tata Badong. Ay, naglukon dagita nga agasawa. Linuko na tayo ba ano kasta? Talaga anggal. Hes, Anya nga iti aramidin niyaw. sakto ti mapan mangakto iti aramid dagita nga agasawa. Ha! Saan na mabalinday tayo? Ang mga nukunaan dagiti ka barangayan, akan kanunungak ti madi nga aramid da. Ay, pangaasim ka din na, Kapitan. Tulungan na kami kini Badong ka. Di mi kaya't ti mamaalaw na. Wen nga rod, pare. Dispensarin yun ati inaramid, may. Kaya't milangamente makasida kumamat iti naimas. Ngam awan mo't igatang, may. Isuan na panunot mitikas jay, pare. So ana panunot yung tinang luko, kasta?
Uwin, pare. Ay, makaamo kayo. Ah, Huwag darom dagiti tatao. Do sayo day ta na. Ay, Daan. pangasim ka di kapitan. Saan minton nga ululitan? Tikas di ngay naramid ma. No, kung mga mentag sa lukag kayo, di anda ko maigatang yung itisidain nyo. Makaamo kayo. No, agdarom dagiti tatao. ay pangasim ka di, pare. Isublemi lang ang dagiti kwarta anak kulit ka. Inutin mi, tanagastos minti daduma. Basta, saan ko man nagdarom dagiti tattao. Sorry, pare. Sorry! Ay na, tatabadong kananatoyang. Agtrabaho kayo ngamin, tapno adday gatang nyo itinaimas asidaan nyo. Nakababain ti aramid nyo. Ala sige! Ditang tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Sound effects Joffer Anas Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.